Karai ke sorkar jela ban pli ka yo delang ha ur kaliar parking lot kabala dei trai do ba sambor lang ding do kelawan ra ka jingkman ni kinong rap bat kinong khayim marep ru kumju ha ka ba kilai olat bakin pinya yo yaki marep kuman sikudo ba ya kani ka cakala terwas ngo ba do ba sambor lang syak trak ka kamrep ban thau sipo di ka yo delang nak banta ban ya rap kinong rap nakaliang ba sambor lang lopun pau ka jingai kublai yak sorkar bat yak trak ka kamrep kabala sim pediang ya ka jing terwa jung u ban ya rap lem kinong rap Kas mobilan kan may dan priba wi aswai kini caka banyo kini bandi kini kimar ba margab ma caka bangin do bandi kini bandi no Boros ka tag si dia sino. terus kita teh mio hipit caka di situ mas penat sibon bangayo bani kacaka namar beli nasi syong hayo te kayo mentate kan akan nak banlay dang syong hang tur sabe agi kulit dang syong hang tur sabe dang mangsin tang man sibon bayi man samune mas penat sibon naman syong hayeng sitin yang yo belasu naman ngadu man suanga sitri kan nakam ngam dan cakap belada hiwai pakat ngam dan lat balik si tengah sepenak sibun ya bang ayo masuk Di sewe biang ya Pak. Di dalam. Memang ni Pak layong ya senti bentasan kilo senang dia lang deh ya dia lang tayo. Senang digulungan bagi babam belat itu dijingkap. Ayo tu. Sin balap ni ayo tu kedai benyo lang. Kilo roti ban. Bidang diberi baduk itu. Nak ban kit semua. Tiba di tak ya. Di ni marak ani. resmi ngampal satu star ya nah dan wandra mar dia tetip kan ngamtip mo adi slow tang mas penat tang bangam tip pat kayo kan ya tuno penat kan bay try ni ruis ngolam ini di beduk besuk beria por mentali ini ya lechano ini wan chano mi kami jam mo tingla pli ni kala tunete mismo yo jing mentoy kan mo ada ngila bandili le tingla teman demak dia tingi hap don ni keding perdel kayo menang batay Kabanitang sa kajakat lah ya apa. Ban pendet pendiang tangi tigisnong gibarang ngila ya jar peteng boros kata kajakat lah ya bahaya. Kesu tenat pada banong banaki ke gibang ngila jar peteng ne tigi department ferry lah isnok tilang. Di kembelong mene pengangal awan dang step hani ngada pendrung tigi nongrep kebadin hani kathan bungi tigi bangila ya batay tigi buar. Ya hadin nang ta pada tak kaptuh nyo bejek lah ya wanok nak kanya di office. Kila awal lang no nak kanya police department ru bat ki health family unit. Long kan yang ning sto kaya baik kaya arti lemar ba kawe jakak lah ya. Plus ngir ngila sim ngila happen system kanya ngin bu kini ki circles kan. Ban kita tak social distancing norm ng government kan. Kajing itu jongai kalong ba ngina kam su gibri ko mengi ban smart. Lemar ko PE lemar monong isam ya humilin tiru baka patay kan long ni. Tingin sa to imano gibra na sarkar day mapina mangaru. Hinda ni jing tunah ning tay macam karay. Tingas mo ba ting ki beri ko mengi ki hapan alang jing ajingmot sa sarkar. Kataba ko siya sa sarkar. Kapanan kam. Te kumbang i kani tingas mo ba ka day ka jing job. Namar biki beri ba na kani ka khan kilalait balik sayo. Te ko masuk on pali ni kilalait ka bay parking kilalait ka bay dajur kilalait sa kawir ki bandrong kali hadu asan te ka sok ma kan gini ki Gisnong ginong mansong pentakor ni tatar kini sok ba ti bibu kan. Dan mana mesti bonang stak mana marsan clear kayo dila kan isang lejek la ipoy ginong pentakor ng mansong. Dekat ban nyo bejek la da biya hit dot itu jinong kam yumpi.